Hi everyone! Ito din si James. Ako si Mario Dopong. Sorry, wala to si Chelsea Kuman kay busy siya sa exam. Busy siya sa exam. Ano sa gisam Busy po ko. Pero kay kamuman, okay ra. So anyways, we are The Yanong Lumad! minus 1. So among challenge yun is Whisper Challenge. Isa lang whisper challenge. Manlibak. Perfect. Abti ko anak. Maminaw mig music, tapos patagnaon na siya sa iyong istorya. Sa kasi may una, ikaw ako. Ako una maminaw. Okay. Ready? Are you ready guys? Ay, Captain. So, maminaw akong music, tapos iyo akong pagtagnaon og sounds. Sige. Balik yung lubi. Magpalubi? Dami. Balik yung lubi. Hemoglobin. Balik yung lubi. Jollibee. Ah, really? So now, it's time for me to guess what he's saying. Wow, English! I'm trying hard to do this, but for you guys, I will do it because you know. Ay, man tayo. Manitsip naman. What's that? Ang lagi ako sa karang lugo, ako sa lakang gear drum. Are you ready? What's up? Are you ready? Ready? Ano? Ano? Confidently beautiful with a heart. Confidently beautiful with a heart. What's up? Confidently beautiful with a heart. Fishball? Confidently beautiful with a heart. Unsa? Confidently beautiful with a heart. Kindly wide your mouth. Confidently beautiful with a heart. Tubol? Confidently beautiful with a heart. Ha? Confidently beautiful with a heart. Completable. Butang po. Comfortable. Kanang kuan. Bird swat. Bird swat. Unsa? Kanang kuan. Kanang kuan. Why swat? Ayang singgit. Kanang kuan. Luwag. Unsa? Kanang kuan. Kaguran. Unsa? Bangguran. Bangguran. Kanang kuan. Sanuan. Kudita. Ha? Kudita. What's up? Kudita. Buwag na ta. Kung hindi rin lang ikaw ang Wait, nagkakanay. Kudita. Kutsinta. Unsa? Kudita. Ha? Kudita. Tongita. Sugarol. Kudita. Juwita. Kudita. Kudita. Number. Kalima na. Kalim. Facade drafting solutions. Unsa? Facade drafting solutions. Naligsan si Junjun? Patay ka suka sa iyong mama. Facade drafting solutions. Unsa? Facade drafting solutions. Ambot ni mo oy. Facade drafting solutions. Buang naman ka. Tag-ano? Unsa? Facade. Pasad. Drafting. Ay, pasad drafting solution.
Halos tag-as mo sa imo. So, wala to guys. Wala Naligsan to. si Junjun. Patay dyan ka ng tinormal. Kaniligtan si Jun. Shout out kay Junjun. Full Fredo Isma. So, That's all for tonight. then comment below so unsay gusto ninyo nga Don't challenge forget mo to na. subscribe. Hit the notification bell. And we are the Yanong Luman!